Abusia asembi esi. Akwanhye bi ato ye nua baabi a mese situation asi a no owom no. Obu nani a asem a oka ne se mehu yanka. Mehu yanka so de na aka echi. Mese situation wom no hu pa mobo. Enti wo de ka me ho. Nye nkotie me nua ba no nanum nsem odi tudwa. Ne yemfa mu afutuo mra ye ba ye be kyerɛkyerɛ ya adwen kakra e de afa. Eti say boko de bibia we fine. Eno a wo bopini ye wa mantem. Nanso mpanjifo adaro ma yeti wasem ne kakra bone tofa na afa yenko. Mpacho nya branch a ebeni mando so afa. Mpacho ma osi enye ofu. Asem nya no anya sei na aka no. Bone tofa se de senu a aka no na simenum fa ba asem ne nyina tofa na mintie de wo ka no na afa yenhwe mpanjifo adaro ma eno e kan se ebekọ be ma no so yenya no na yemisa na no asem. Mpacho me so touch ni bi na me ni na Facebook na me ko share branch bi a friend Emmanuel Uso ansa. Pacho hu no manim de dada e wa Ashton Church of Christ. Nti me hu na me say ma sorry ba na me ade no. Pacho kwensi ma na obe bo me hello na me reply no. Ti pacho chat ni mo a na o send me the number ma me. Dem bu say na number here na o say o ya me da WhatsApp no. Na me say yonti e ho anu ma na me call WhatsApp na me hu na e de nkomo bebre. Pacho nkomo ni mo a ade a chenye na o ka kire me say o pese o hu me. I'm so okay, you know, me person me back from there, but so person who me there auntie or sending me 50 cedis. I said me find lorry firm, but you know Sunday and I'm calling. And now what time ne kan ho? 11:26. And I'm calling Ashanti New Town Coco Hoon. See me back me ko hoon no. Me committee on it ne friend no say ne brother. Me committee no na ne brother no ne lady me to ne dem ho. And no so well Simbacha and Chebia no buy you read them when na akonya so 3-in-1 and na e kalabe wine a dem one no taxes or there hoye wine so blue black and na akonya esi one na TV bisa Simbacha and Chebia no inside no na akonya no ensa so no bisa me say na haka kala no wo na so ha cool. And I say why then? Oh, you're cool. Inti me pacho ne down for no and Chebia no for hands free say or her ball. In a car meaning in with them. Till no or ye be doing TV so and check and obey Jinam in chase her or penning them or quite a year into no. As some are watching one boy no with you. Me pacho tin chatro. Me pacho into Jinam in chase or per se or quite a year. Na me I do my Monday or back quite a year or a crack into no or quite a year. I'm so nti obedina me nchen na me sorry na pacho me ni no e compass e ko hie mu pacho o for sale ana say wonu kasa no wan na di kan won pa no so na di kan na afiada me pacho oni me kasa e manti ase ye aduma because ano kan ne sen me take ma me be nyina no na chat no chere say oni me ba oni me ebe bibi sa me pacho na ne nyina mu koye nti me koye no na se noa nti metina akonya ni mo be chat ni mo de na wo chat ni mo kire se no person no ye bibi de na wo tworo ye se wo te brofo acho ka se o hia bibi free me da bi da o tworo ni twi acho ka se you want something from me be say what and no say admin ma de ko de na me si minim me se kan nyina brofo ara brofo no te no wo say wo be stay back ani ade kan brofo na me kwa ne susu you know, chat no ni me try no. Na nkomo no eye bibi bebre say eso see ehunu. Oh so he wants something from you and I also can say what no say oh meaning I know it and I say I don't know anything. Nje no the sex try sex e ba and sex no spelling say yes. And I'm the call and I'm say oh Nina more who say akwa me kwa or the task qualele or the be woman to me sign I'm more who sex no kwa na wo de say try it me try kwa na me sa type on say me drew ha say and also akakla so ho anu a friend me do him I say me ning na mo me de call e dem ho no
obegyina me nkyɛn ne me ɛkasa ya yɛkɔ mpa so no ti me ne dae na oja me kwan handis say o pese o kwa yie nti no me nji sada no ne dae na no so ni me mu kakra so ni timetable no multiplication table e dey calculating na so ni me ni so round 1 round 2 round 3 unko bi sada bacho dey sa woni mu bacho only me share by and take much long like how many minutes I would say a few minutes ai trust we bacho nti a few minutes kakla na o ka so open tem me kwa na me protecting no ho me pene for long nti no oye no se ne yen kwa open tem akwa yi o protecting no ho bacho dey bi sa I'm protecting. And also opening tema kwa yi nti no me kwa ti me na me pene for long and I fast na hey there won't penny for long no no bro for some na me kwa be no so what they say ima no who so answer Bama ima me ma wa ha ban show 104.5 oh me good yeah mo Bama na what to say if I tell Christ for number Yakopon dom me we pa na obey na sem Felicia o say Hannah osu onam kwaso ba nyina no on Facebook na Church of Christ ni be man na timi 3 in 1 utimi ma short pills ekofa nyinza ba no oh me ready me edi di ni paucho e be ma o say no mo fe no me ntimi no ma aka because na me na musu na me in tender next for me oh me on the 17th of January me magazine me wo hono mo ye it sometimes I it's me ada for it be ejuma we wadaro ma gina ye kaka say wa homa no enhyada nsisi so ye na radio so ben wa mane ko from na yente won kan ye why me pa cho fe de otu me ai enti me so me ye ejuma o magazine sometimes na me ye research me ada do online enti me wo hono mo sa na number bi bo me message hello and I'm replying hi and I be saying na hwan and I say friend say ma me ya so na ma ya mu ba ko and I'm say and obi say me say oni me and I'm say there ni no and I'm say no so ni no say I ni me question and I'm saying I hope me asafo no kra ko mu kra nche nti me say dan ni fe wo ko sa and aside that me obi aside me very ade kakra nti me ni namfo ne ade ado and I say I on the me pa na ya me type na me ko mu say be me bom ho mo di nti yo time ma me tumadi ni ade ade and o trem baby am ka na mto we ne no krepa nti no na me ka chen sa wo die oba so na so hu na ye dey frame na umu ma bi a ubetime wa ba ye ma so dey dey bitma na afo ne ade ade and o so umetima ye ne mo and I'm so what base and also on obi net on soft obi net na soft ne say oye mema sem enti if come akura be tu that time no kura onya ni die enti o srem anya mo akaka me edi no fa bi nko asori na on san fa bi na owo me kai ready Yesu Kristo asem o kan say o mamu wonji aten wo je enti me dey discuss abaye me the time on me chatting na para me say e bia ka me man send it chane ade ade ma e dey ya ni pa de you may wo yire no wa anye din ho juma be di wo ho wo yire wo ka so mamu wo nhira sen wo je no wa no obi na no sa pata wo dan fium no asem o ka me nte na omamu wo nhira sen wo je nipa wo mu hia sika wo kwa ho bebrebe yi wa nyo obi anya na doye CAC aso dem ana anya CAC na aso ko no Baby, of course I saw them ekunafo wom mampanyifo wom omamu wo nhira sen wo je ana ade be ma wo ma foforo we me na ona bi kasa nya na me hu de dawo but ono is say onime ebubo obi num din wa asore dem wonte ye na me say an de be ya no pre so ye mama me mbisa we answer no what was o ka so obo wo hi no bo no WhatsApp and obo Facebook le pa so Facebook o me ne chat ni na na Facebook na me nya ne number fra ne ni nkomo na me nim ne nko ba ende nyame ne no kro bi sana pro be ka chiro
do number send me Facebook Messenger ho and I do number send me say wo say dey sika say obete me busa wo say number here na I say for WhatsApp mama mpacho phone yi ni nyina wo phone so phone no na say oh we so atemi dey mo wi to dem na so dey baby afeni ma metie no so enti ma me no na me say o hia ska dia wo de onye de on send the number ma me na once wabobo bi no mu din die de ya me di mu WhatsApp ni mu die be ye no credit ya so le ba and I'm sending this kind of man say they be obinya bi akwa so 50 cedis na send the man enti me de man na ko ban na wa sound was free bi say sound so hieska and I'm say me enti e pass me bra me no wa adwuma me master me bona man e se bra obi ono so kwacho sai se bra obi me kasa na how we nipa ni bi ye ni se be scammers ni bia because because what me be some na power we know about any better any idea binti e ba sa me ko me bra ko bisa ni pe yo ne ka sai e ma me bra fa ka se ni se e ma me fi ni pe ye o mu me de e ba sa fo ni bu ti ye na ni me Munim, yenti a wo kasa ya na me pese me bisa bibi ni se wo so wono akra wo kasa me bisa na semti wono se sika a wo sende ma no ye 50 cedis pe wo sa so wo se ma wo koma ho di se wo sende no sika fufuro biem oba wo se wan sende no sika ba ko pe wan sende mi sika o de ma me 50 cedis na me de ye ka sika de ko ne honum e wa shanti bisa no we na se wo ka bu so de o ka na mi so mi ti o na Emmanuel wo se wo sende sika be ne ma me biem se me famila. They say, man send this camera. 50 cedis na de mami. Ade chi Sunday. O plan me san say da be na wo ba na me say oh me ba wo send ni ade mami me dem ba nti 50 cedis na wo de Sunday me na me de ye loro fa me ba ho no me ti ka mo me ba nyina wo an fa me sa me dru hi me na me fa me dru hi ka no ma na ya no wo an fa me me don't conclude you me can say me conclude say me say me take care mo no one friend me am sam say he na medu you may mami o ka sa no ye me de say de o si ya owo me na ma me ti ay kakaka na mo ma me sa we oba yi woni ne dai wa konwam say de o kan wa na woni ne nai mami asem ni nyina ne say me bra ba akwa na ye de ekuhia ma eni pa minim ne da e bi sise wote wo yi wo se bi hia le se kura ma me me ka me papa da se mi hu no minim ne be da e na 18th of June so na de ye de mi hu akola yi na koye ne moa bisa no ma de wo bekire mu no ho ni nyina ye nanso yentwa ni tie afisa bra no real woni abaye ya dada ana woni ne na da tiawa mame o me se oba me nta akora yi sweat o tin sifire etimi e ma me die se akora na de onum drugs ana so onum entianche bia na me bra akora ye de esre me se me mra fi tin kan mi ja na ono ma de akwa abane na bedin for ma juma o ye ni ade e na me me ka check ni so wa pe so nzuro no me pa yes or no woni na da ana woni ne na ise kwa ba na fa so san watin fifre san na show de no woni ne wada na woni ne na wada ma so da bi me ne na e pa cho aso na wona woni ma da mama mo ene bo woni ma da pa woni ma da ye sofo ye hia ye nyina o se woni ma da imamba mfa ya dwene ni agrofi se ya wo record wa enu a woni abaya danfo ni sister no kasa wo ka kire ne se woni na da ba ko pe me woni ma da we na kwa we di me ran say musum be di na de ne kan obefa so me start of friend ozo ni na da na so be di na kan ne bia o ma ge o ma na ble ansana wo chat na one wo chat ye ne we so phone na say me drive ni kura na so be ya ma phone we o me drive ni wo kopo e ko pon fine ko fo di kopo Emmanuel mama sa yaje meba sa yaje abaya yi phone no na yetimi retrieve chat ni nyina asam no ebia na be divert yakoba bia wo mpe getum se ampa bia mama menene dae nenso bia menim nia ye nyisa no bae kire nukura wom no ma yehunu mama chat de me kasa ni akora we yan asa because en some obi se bisa me no e na mama so ne e call that way because
obisa masama na ma repa wa wale baby unya oba ona ne betena wo say me bre me say abaye nti woni ne naye e na wasori hwaa no waba wa hunu baby na wa kire kwan etibi do number ma ama ya fra wo ma waje so de a ala na u twatro na so mama eye de ya nipa ne de oye se menye de men kɔ na mo e na ono so onimme so onimme ni so nya mo amintini enye yi nipa no wan frame dawo ono kwa na beta wu mpo a wo de won na be se o pe won ne hu no obo ha no ono ade ne ho akyehye wo won na da ana won ne nae na me asem we ho afore mpanimfo yes nkonya traffic ono ane papa ka ho yes nkonya base be 5 times ama yes see dia ye say se no kan be da dia agi se dia ni enti no pa omomfo omon science class afna me fa me science class no why crado wo be pesika ba ma ya na nya wo ba na wa ofa ho adi ana ma me say dey so say ne ye koye na senya me dia ene me charge the damage because dem go ase na why dey wagu me san so ama na dani ende ye fact ende ye lokre ende because na abedi mu nsem kwampo no me pe ebe boa me hu ba bia lokre ni free pot because da ba na obetini aba da ba na abeba oh me make calculate me aba ho say fa dey na me because me ma me yare am fa akose ni me ya do ma san protection da ba na obetini aba ha ma sem bisa no ma me ende je fa ne ho ansa ti pese ye mra wa so efo ne ho ho ba so say ye mra wa so efo ne ho me pato eno so be boa fa because asem ne kodi mpanimfo nsem ye nyina na ye tana ya te ye pon dwumadie na producer na obekasa na mpanimfo a wonu mu asem nu no ye ne wonu mu akasa mame ye pon dwumadie no a ye behwe na ya toto ne ma na afa ye hunu se de sitie na wo afu no nyinse na we fa sorry ne page atade na me because asa wo ba bia ye hunu ba bia furo no wo episode 4 by Insha 104.5 Facebook YouTube Insha TV wa ba he abaye wanyema na say from atu na ye no ye jacket na me hwa de big mama nyinse wo e wa furo mu de nyinse me asa me woni ye bi se ana wanya boso me say wo boso me nsia asa furo wo cha ho hwe se kakra na omo hwe ni ye ene efro na wo fom sawo bugo busumi nsia den kan ma fom sei mami onyem ono na ngasa no wa fom osa ya ketwa tinyisa no so tale ho ene usafu na otu aba tale he tale nanim so abo ena bo hoyi ani abra Insha 104.5 Facebook na be na say man tata for money ma say na tie we dey wo fom pa yo dey wo kana wo mre Mr. Behebio na we hiding stomach hiding stomach yo sana na finite Hana tnase wate what dey say Hana ye pon wa so de ye beka no wo fom won ye be mampanyimfo abam na wo papa nso ya bomodin na kasane aboa wate ene ma kakra bi wo ha eye wo dia ye de bema wo sisi a na so mameni nkomo etoso mi ensen na ye mfansi na Paul Agahana udin Agana yo Paul no akwaba every day na de won Paul me pancho abaya ni brother kita some bomb from nyata from sa adade na esi emre bi na ye na na ye ti bomb so hon so na me ko omo nfi one ni mam ne papa ene ni brother ni na eti ntina me ko omo fie ho that was 2012 ntina ache ntimi ko na me to me mama ni se o ne ba akititina ya na me ba ha ana ne mam ka chen so o ba na amane enti o ka chen pemfo nzu a ote ya ka asem no boko woni amanie ye wi edisika kaka beto so ama wo ye behwe aboa wo tipepa wanim wate mama i tissue ne bi ma no na onfa pepa nani kama ko mato ye na wonyira kwan why ba so ka chen mam na ne mam di tunani na so okay one day baba should be nti me je number na on si je number na
emre bi be 1 week later and of flare na mo fie limit atasma so no say me kind of flare na just will be draw tinga dance and of flare na me pie me man there say o de onjina na ba share point na me question na me dey ba feel oba na feel say compound kakrebo yen wura dem ye baby anti me gina baranda honma na menene din koma baranda na mujina cha na mujina baranda ni infinfin baranda infinfin na me the benches esibo na me the benches so okay me yan kasma ye madua ni wi a me didi do flam na me pie kof pan bae anti oba na obo me komona na me didi wi na se o ne ba ne ba ko ya so sako na so ka be now the pass matter nim se open sanna ni ma me aka trend dada into anti pende o the see what's in so yes so when je ne baba ne ho sa so enti if you live bag san what da amati wonim to me pa che da bi pa kro to ya I want to ya oh for ya ponsa mo ya ni komo me enti me ka ya o se o ni ba ko yare enti o pentama ko na luckily na drugstore so e ben bibia me tia na me yede me digiwe na me pie na me kotito e droma na oba ya na me diwe na me koja nkwa na me so na atuto ba ya kura o wanche na wo sa down sa eko na so tina ka sa de na pese BBC na ka pese nka no na honam nka honam nanka you know ye di be 30 minutes kura so say dey pa na esi ankasa e bre no dey ko ba say anamu ya no home be 2004 ya na ohumi do into ohumi wo abontin ababu station nti obisa me na mo say me wo na ono ohumi achesa na msina na me wo na ohumi acha onim be bia me tie nti wontimi ba ho ma hwem so say dey na esi ankasa hono na ode nkomo tuma nse o pese menen di nkomo nti me mbla baby o won pese no otebom so haya okay nti the following week na me call no no ode tuma nse o okay ayi tisia na say ye handan na no otebe bi na omutu tisia na say ye handan na me so okay but baby a metiano untimi ba umba ho amayat na ona so ono ompa ese u chire mu a na se oba no aye 419 yes sir yeah we give me 1000 we do 1000 yes I did say almost 7 months now na oba no we o bom so ya unya uhuna na there be me ya me flan it is say dey na broke me no was o katem so sa dan akosire nti 30 seconds to nkrabo ni din na to nkrama no akete so utie me dia me wo insra fm nti misika na me pe o so o de ba ma me umfa ma me flower na wo block me number openyi unim mi ya no ai unse asem no de bae no empanyimfo bo mode tu ka akwa bom so ho ye senke ekohwehwe no ne eguso ye hwehwemu ye investigations ewo ho tijuwada obi a hye ye bose woni market obema ye hunu no ne afi ye bia asem no mu ne aka na akete abetua 1000 na ma wate that's all kama kuma to ye abusuafo aha ane ye de ye nkomo no ebesie na ansa na no mesrewa we me masope na esese wu say Omes original lemonade charcoal ena me de ma pose papa ena we original peppermint charcoal ni nyina ye Omes product e bosse hu ban papa na fe ntokonto wo se ni mu ni nyina no eyi ni nyina afi ho e ma esen no e fita nuane no ewom no ano odin ti wudu dwam a hye no nso nti na ya na meta page ade kire wo no Omes original lemonade charcoal lemon kakra wom ena we peppermint charcoal kuma
Kumasi ha baby a wo fa bia no mesrɛ wo benya bi ato du Kumasi a adai colors dan no mu ye wo honom saa enso na ye kegiti Dubai so benya bi afei pharmacy shop bia no wura mu a wo benya bi ya number no 0244 710 306 0244 710 306 na wabomode ahwehwe Omez achiri akwan anka hit patch was 2025 you no pain wo yi ya wo nyina ho plaster no ye de nro ni nyina gum with the farm baby ya na simenum pepepepe wo bon say ya wo nyina afri ni padua ne moko na wo ho adwo say from anu ti mesra wo du nkaya origin chemist wo benya bi ewo honom art farmer so wo benya bi ewo ehonom sanso da DMC Kumasi Dani farmer wo benya bi tamale wo du Malarigo pharmacy wo benya bi opa na dodo atwa e number ni 0248 509003 0248 509003 na wabomode no wapebi Hana Shaibra bra efri enshira empanyimfo ho wasem no ahomete gina ha ya gina wadamfo ye nim ya we ye ntoma papa ye de maw ye nya ewu mu kura ye ni bedi akira akozi se baby we obepia ba wate ase eniema ewo mu we ye panties we ye tawo we ye ntade nko a ne ya hye na de ima ye de maw we ye sika wom no doso ye mpese ye betu din efri ye general manager so besi programs manager so producer ye se amfa me so na me mfa mawo na ye de ma ne ye tufu se hwe wo hu yie we ya bai fasu ye nyansa ye de ye wa hase ye beboa wo ye ne de akire ye beboa wa kosi se baby ni bepia bonte wate etisom naji we o towels ne panties ne tade ni nyina ewom wate ai ensu ye bedi akire na yakọ na afi yakọ akohwe Onyankopon won hira pa mame nyame hira won so pa se udi na chi na wone no ebaaye abusua na saa pepepe na ye no office se ya anya no saa enye yie etwa se ye boa na ye bedi asem ye chi akosi sa baaye baby ni beba wo yo bra baby ni ajeje no ye de baby ni beba ha abechi yeah Facebook die no on se no am catch you say Bema bi o sure ba just one day no ne da bi onye papa. Boy ni suba no. Okay. On say obi sam a tangible question and a specific question and a nice question and then and superior questions. Guys. One nada. On say be you dey nam. Bema boys ni be bre teacher so them. Ah, ano ma yo question please so ko no akose so. Wakujam mama bebre da ayo mo organ any instrumentalist any ayi sound engineer said you me see dwamanfo no abotre I know that o be me engineer bi adisesi abeba meba make mama o say rade mayewo make mama yonko abaye yasem evangelist kan yeah boy no hu say girl na jim. Okay. Na oni bua for baby a. Okay. Nti boy no so paade fo. Nti so oja to ka se. On se akola no ka se woni ne nada no no osu. Me no kwasem ni ye fa bibia nto nchen. Akola no ye mmobo. Se se akola no mo nko ho wako. Se solution na wose ye. Ye pema no. Eno ne ye di kan a ya ye no. Yeah. Eno nti na wose ye bua akola no. If say he de besie nyina asie. Nti wose ye bua no na akola na wose ne ye mu no. Ye nim de oba be ye na yetimi boa ma akola no ne hoto no se wo ofri asi for me anye bia wanya rekekere e de asi for me say hwe atale ko reche wo se atale ko da that is no den ai blue ko e no ase de aso okoi ya fa bia anya so yenye oh enti ababa wa we no susuro de wo se obi awrepu no okwa akofo repu no sasem no o hye ase so wo kasa na ana msen ho enye tini kundi to so na anya me nwanwa na wo hwe a ansa na yare ne baba no edwamanfo okay ebi so okura ni gidie mu se wakwa wono so akọ enti asadwen no o sa akọ akọ no ewo ho dada na wetimi akọ former boyfriend wonim se agent anso dia no so nye so na enti wo hwe a wono ankasa no okura suma bone ansa na yare ne ba asemu na abrantie
I was saying we have a near Jenny Sikama, won't cost Akete. 1,000 I know correct. Tea. O kwasi oba epe wo di adwene na ekọ woni ne koda na woni kwan fa so wale oba oba no ami ho wo de kwoto ni ma mi anim enti je so o share ka je tia no se ne pe 1,000 no so nye se 2,000 for wo di dada oba 2,000 bama di tete ni bama bi oba di ni sika bi onyini che bama bi a o ka ma bi a no onyini che o matiem I'm planting one reactive. Nothing in the so I really didn't comment on the dark. What do you know? Or do scan? Scan one. What is it? Can I add about one? I don't know. So I say, when you're not, you know, the time is so good. You know, that's right. Daddy. 12 January. 1,000 is a procedure. So na yenhwe se yebenya eya afrefo no bi ne wonu makasa abreche for WhatsApp line no 0549 80175 0549 80175 momfa madwen kire emra producer Obi Aba ana okay hello mama. Yes darling pacho wudin baby okasa free Abraham Kasnetlo Boafete. Yo, Papa, madam my uncle. I must new program. I'm more. You know, I'm here no. Now, boy, no, on kind of credit. It's a sort kind of credit. Because what from every party, tell but they were there, my old brother, here, Jawan, no. I am just not to know. On kind of credit. This is a little Oja Nikudo. For the team was not the man. Go on for a long and man, ex-boyfriend, da. Ubuntu boso jeneja be manapon mo o se sanadme ke mo sini problem yen so yeda wase yen kwa broche na yemra from ha okay yen kwa broche so for bright hello yes papa memo ao hey oba hima na ti say padaroma na munso oba papa bi brenwa ene de o ma me brenwa me se na dia me se wi afansa bo Big Mama Betty Mam, they be me respecting and they were Tasama Mania Jerry. Abaya no ban run. I say, a crown won't cohort wako. Is any BBI or see a boan no free situation with me. Big Mama Yamin Shaw, Pan, Shra no sense will be. Watch rest or your batam papa. Now, Michia a bush up so. Evangelist Bishop Michiano pa waya de nyame nchira no na mechia no sports team na yara nko ni boys ni na mami na asema wo kan say e mema bi ko hia mo repu mami no boa wo boa obi enu ho repu mami no ho na ye ni dankasa abi say dabre mema no bona ba so say dabre na japade no chief for muti won so ay na dwun say ne won so wo de be chiche asema waka nukura bia nim ne ho na ye ne dankasa na ewiase nipa woto a ho wo ba ne mma ne mema nyina wo se di futuro se the more na wo ma mema dodo ma dodo hunu hunu na wo ankasa wo create ahunhu bone mebre ne ba wankasa wo life enya wo ba wa wara wo ne be ma tie na se problem ba wo ntema wo se wo firi ho sa call former boyfriend ho no na okokọ hide down ma I am in Senu Bia who na me de papa ya no ba won de no so oda ne 1,000 ka won hwe se obi o yiro wako hide down man former girlfriend a wo ba no kra so nsan ko hide down for ba bi sa man bi wo hide now de 1,000 akudima wo ba njire fe ma ba ba 1,000 apart me so nyishara nyi serious samu nyame nka mo ho ade nyame nshira wo na Big Mama de ka jense me si nyame nshira no pa amen nshira mo so mo pa yemra from hey na yemfa bakoa hello mo bragana me mami ohri mbi wa papa bi yey asungye nkan anka evangelist the graph mama bigi ani mama God say Bibram enka on so pa If I kwa mi amwakuni adona friend original Nigeria the bed contractor papa kuchina mdu. Aba everyone say kuma dey just any time say Nigeria ho to Chicago. Open me black kuchini bani say a champion bluff enough aquatage Nigeria. Oh me nyankopon shira. E ska oduma ran so onto no abedwafo no police for market because ya na edeka. Me sra na wati ebesi mu
Se sika ne maya ka kire ye. Ni kan ti adwuma wura. No to aka tuam. Osmo bre. O ma bre wa. No kwase am say oh me ni abe. Yo mu tio. So amu tie fide bi ati se nkenju. Wo share be ma on Facebook so. Sabi mprediasa. Wo share no. Wo ko share no first day no da ma 100 cedis. E no ja akwa so ko baby. Oh di akwa fa bra. E ko wi ati be ma wo fa da fide ka se kasa o kasa no. It tells you say ko fa so share no. Be ma bi aje se ko be fa so be share. Be o be si bi atwu mu no. E no de wa wo. Ti ma ni se bi bi so. Wo ja me fa la dodo. Se bi ene ko no abetie no boy de nke fufuo. E ga nya se e ba ni be fusa abetie. Ye si abetie ko sabi. Be bi to de ani a. E sakwa ke fufuo. Ani banku. Ti ma no nke tesia no. Ye si mo kata mu je mo bo nya de kakra na ma. Mami pa. Wo go because aba kwatwi we ya si be ma ko ya san ko ha da ma no asa ko ha ho fra ma. E ko wi atire e do bi refu. Mi dem mesre. Ni problem pa ni de hin to di ba studio. Ko be ma mu fu ani ma. O si akwanya kwa na wo ka. Se bi previous. Mi mo ho de ro bi ase anya be ba. Ana ma yin sesa. Eti ma me ni kan person change direction foforo. That is. Me say what me say person sa location foforo. Eti ma mo tin se do bi ya ne de pa. Ti mu ntu no fo. No ntra fa ko. Me da si pi. Abutre. Ye kwasura na ye ba fom. Ye kwasura ho. Okay, hello. Hello. Oh, we're free so all right. Then fa fom abako. Hello. Ababa me pacho opom to say. Akopon adaro ma mi ra na unso Body adaroma me holding papa obi bi ni takini esreso na mbutu a okra me kase o papa yonko nsia papa kakra me kan se inya ba ne enka bibi nche yin ya no ma o hia be mada kuto fizi ade ti ya na wonde o show ti oba ne kase mo ne okasa eso oba no kuma be ma no because ene ma no onya o number Dan mo ina mo uni be ma ko da ba ku pe o ti wonu wanyem fine bit ma ba sa na anyem no tie enu ansema na unya ba ku bi kanu a na kire se na no bi kura ana u ni ken ko do to bi le sujuma won sujuma no ana wonnam na me sankwa na oye o sujuma na abi kan ye bia ka sujuma a wonnam na dum ne ya dia ne bu ya be ma me ya de ma se ma nyina nsi ba bi na boa no to ya de boa no ko no pati yo yes so ya da se ye ntwansi onko esro hello mame memo how Oh, me pacho uti yenka. Hello. Me pacho me mo akwa ba o. Okay, say ahomane mu etwitwe esi kakra. Ya mra ye krom kakra na ye mfa bi wa. Hello. Okay, ye ntwansi no. Hello. Hello, oi mama home. Yeah, Joe. Hello. Papa. Na bombe sei. Yanko pada Roma na munso Yeah. Rather than boko, me chia mama gold ne big mama. Na ya Joe so. And the evangelist ka ya to afum yesro empam from ani nyina. Wo se mba ni bi yesro wa na yenu ama no ne ye no me nyina disa. Kosem. Number ni de ira be ko grofo ho. Na abrantie no opaso odoji bibi. Monyire no papa wo ba. Mo so re dwa ato anu. Wa ho sege na adwene mo ha. Endi opaso wo yesa wadi anu wadi kata niam so. Wa busa ne se. Iparo simple there be ani afi na nwanwanya. Enti mo oba mo nyire no pa wo se ge na adwene wo fom. Sa nyinsa na ndi anyane di wo ne ge na da. Enti mo nyi compensation ya ma ba ya no. Afi be ma na wo se obi agire sika no. E man bebre hol ma ya na wo hu mo bo a.
ya no paso mo take that opportunity no omo dey take advantage also and the mesra mo nje papa nsi kan ma na nye painting okọ na men kam ho acho on council pa ya beje ama no dodo. Okay, hello Medafo mame nana ambonzati otozu minini asante atimprofa ana yanko wadaroma dedikai mame mo sofa basupa na mincha miranso na da so fon ichano fa na akitisi kana de ashe ashe yemano tanka akra o pene de na hana mama wose ena ono so we dodge ije no de unim edani container go fa ya chaga o taze de ashe yemfa ho asam to be biasa na fe minu aba na be ma frewo na wa nkasa o tete amu ko nyina ne nkomo nu di nyina trese kwa okọ no onya wa no beda ede pa na ha ababa wa ekom na de no be ma onim anase wonim na busuani bi onu sinim busuani bia na ono de eda edi kan a okọ no ho no na zen ne se ono okọ akoda na won so di tunu na o ye na okọ na ono okọ dai uji te obeja tunu se ono kwa na ono dai enu ti ta na se ye na de betwa to ani die ne no ya blante no mra e die ne no na se ne hunim dia no afa ne ho adi na se ye na no wo dia ento o twa mansa nyina no ese su twa de damage se do no so bi to ba damage no ye so bi twa damage ni bi onu nya me na ma sina yentwa asio hello Emisa utie ohun ewo wonti eya na amana ka chi kakra wa free so na au fache ye mfa bi wa hai hello ye trust you hello me no fun pacho me mo akwaba ya Wada ma wudin ne ba bia wo free me pacho ya femi Kofi Boate me kasa free yo bra Kofi wada ma pacho yenko me pacho we je ne boni bia abrantie na wanye mabarwa uze question bia busa ni bia wanti de ni ano enti ye no kreso ne na da ntima mo take pa na fi akete nso de man no wa fe dance aboka 1000 na shim ya ba mana mo ye ni sey okay all right yeah mraha okay me fa di otwato hello yako etwas you okay hello Femi Amenshira, Mika Safi Holland. Yo, Mama, Wadaruma Yonko. Yo, Miss Sumitia, when they were panel for na evangelist, my yesterday, I am a young yanka. Young fan to her. Let me pacho, me camp a craft at Yabana when you insane. Jemi pese me kacha kula ni na se wo ma ye ni na ho ma yo ya ba sese e wo Ghana ya me ye ni na ho obe ma frɛ wo Facebook ana so frɛ wo telephone so krampo ade achi ya wudina be ma le dem wo kɔ no why you doing that se wo nipa no one ne kwa akoda aho bambo biye ni enno na ma yare so ate se no. It could be say ace woni panimu. It could be say syphilis because area who do nyina no enda mu ne kofa sare mani nyina ba. Twese ne wugina fidie so awusu. Be ma ne deny so no wonai.
ono aso nim ne ho se woni wada ba esasa abrabo a wo bo no enye nti no ofofofofo eyare hosem igana fo onkola amayo na na esisu no ma wo mani na ho uti akra na ne brofot mo se wo ko school no ye bright but nkola boni semonti no onam no ye de wo pe no de wakofa aba inshira nsomo a me no na wo fa hi akra no so ba ye ayi fense ko bolo no de ane nam ho sa ba be ha etina no atwetio no de kom grofo erade mo aye na o my Ghana yankola no wo mo nsesan wo madwene na niema kobone yo mama ya da si bebre ne wo futio yasom nanka ye fa ha ba ku bi so so a producer okay hello in Shiraya fan hello mi wo pasi ma ho ejo mo ajuje tawake and council wo fa jambo brofle wa mo hawis wa regional ba o fa kwata ba mami chamia mo fa se akosha bokuya daile dadi opuni o America mem efri asante jwango amazing is market for cobra mchawo na oba fun fun aye me say oba ko sia ya besre first kitchen akola no a wo se wanyim no se no wo boa yenye nanye tina Facebook ba enye ba oh and then kwa na mo address ko address wo ba dem wo bro ho ene do hoyi mo ma di kura nya ko no aga ko mu so yi kama obo brezia wo se under wo se o pant fight na se brag u gbe bi se wo bro ho adi ye je ko tebrantem no na sa wo ba no so ne be ma ya yi no wo ba no wo fucking wo ne okuro ti ho nyina no na wo sa wo pra na wo bia oni wo bi tishia wo se yakọ ha da mami a day wo boa one kan kra okay yeah but that's it papa ebusi afọ ya bre no ayebe kra awie me ti comment me nu pe na ya say that man case I can't take fast you cannot dey ashe na ma bat demand no see these Indomie generation girls Rowena Bass God bless you Evangelist the Graft na ya say muntimi ntina oba ba ko afa ya di usika wo be ka kire ye the other source on there ya mundinya abotre ya muntumbo kakra Nana ya say Evangelist is always on point. Okay. All right. Comments no. Edo su bebre badabusu ha ana yedewo ebesie. Baby Ebeneza nyame wodi abedru eni. Ye ka cho nyane say have a blessed weekend. Weekendi enkoye made oye bia no amani ada o Facebook. Anu I sharp ewo ho. Na fe utwia nso anu amawani ada ho de oye bia mo rade onka ho na ondi wanim. And I say no encore MFT General Manager Mr. Jimmy Agla. So MBC Programs Manager Kuku Sekuso na fe a stylish ofori media guys ni na Pa Willie Tome mabedafo na me a medi djumade hu chiame enne medi adio hima benewa radio de yakwache ya juada ye besan hia peace shalom bye bye in Shiraya fan Abusi yenija tauna yonkodi anane couch akotupe Missy gay yasemi mobo lady na sama mobo dodo na ene youth ni yensu ye hu wako share bema wo Facebook oye wa sorry ba fine say wa share wa sorry ba untumi kasa wo ye de ya mo be bon komo Kristo mu de ye nyina ye ba akontinka ka boni bia ni ne boni a omama sa a situation we akwaye ne se wo hia nipa no ne di nkomo enka sori nkomo na ka wasamudi na mo de chete mama na bro asori nkomo so ama bebi akwakodu no chese otumi anya akokuduro nipa wonim ne da one ne chat keke won tumi anya akokuduro etu ana mo afi ofie akobe ma ne nchen chese
be ma ne utie omunkomo na no chire ma one ne kekaaye ena waye den wate ase one ne kekaan na ate ase ya adwuma na one ne ehyiaye one ne dai watutonga no free ewi ama ne 100 cedis watu free mini se ne ba no de chiche dia na nipa wonim ne da wonim se bia wo yare anase tese ye ma ye wakukudro boni bi o wo hia nipa no first wonim ne busuani bia wonim bibia fa ne ho one ne bonkomo keke second wanya akukudro akoni fie so okokun so okoye oden wanwe hu third wasan ja wo ho ama one wada abra wanye hwehwemu se bia abrante o yare anase ope hu nsuo de akoye bibi wanwe sa nema miensen hu atumi akọ agya wo ho ama one wa ada agya ankono nko a kwatie enwane nyaye yo kwatie no entu nyaye na wontumi nnia yene je edie ho ya ndwe adwuma ho ya ndwe ya kwa ya befa so ebetu mpon wa abrabom na edie sa de bia kwate ye pedie dodo Ghana youth mumie nja kwate ne twe ya ye tese ya dwindwe nyina ye die na ya ndwe nkwa chire entutu ya na mo ekwa ye befa so ye benya bibi ade abobra na kwasiade nko a na aka ye kwasiade na aka Ghana youth both tese a man meme nyina kwasiade sa sikani bre umi kraske wuni bi wasa sa time ya wode efifie kokoshe be abrante ewe na ka wode kochi kopa adwuma nti nka wunya adwuma nye ka wunya bibi mfa wonsanye na sisia no nyisen abai abrante nso se enya ne dia oni ho hwe obaye one wanya hwe ewom so onimu baye one wanya bibi nti sisia nyisen na ka wo so wacha wade a je se we eka bonko a sa case we sa sam we enye nne ene first time ebiesi dida mfie bi etwam ebiesi nansen ya nene nso ebiesi ochina sonso obi mfanya afutuo ochina sonso obi nso beja no ma the same asem krona ebiasa ato na denti ena eya omode sa niama we case we si a omode ba TV so se na ebeya ebenya afutuo ye bibia ye bede ye bedwen ho ye to na mo bia ye fiti prekope entu ne sa keke ni ebesua bibi de afrim enso Ghana youth ye mpa afutuo ene ye mpa hwehwemu ye mpa de sua ankasa se no an se ye boy ye bra na just like that ye to na mo a just ye fi say ne ye pe no na wo se ye obi ntumi mekere ne ayenye de biano we are always right Ghana youth ye mpa futuo ye mpa so obi bekere ne ayenye ene wo kope ho asem de obedi watem papa dumo de bedi no obenu intabre biano ni ye ko ha mu na nkofo sisi ye emema na emma ebu omokwasea na emma nso na emma nso ehwo omuso mu bu omokwasea ene ode ono obanyim obeji ni sika di sa keke no akode a ene obenyi nsem erabe kwa waboka no 50 cedis plus 100 cedis ene ode agya onyensen sisi a ukope sika we nkwa wanu aduane mpo ena na obre enu nti ukobo besi ukoji sika wa brante we ono so atake advantage e wo so
na abofra beka ho sisi a no be den na wahwe ho ahwe abofra no minyano mumi yensua ekwan a ye be fa so a ye be toto ye niama yie na ye ma ye ni bresika ye ma ye ni bre edie ni ya mpa adwuma anye pa ya brabo ni ehu ni ye da chi bi no ansha no akobo una na bia wo se ne be bia aka nansa no wawu wa free mu akwa ati ayi nananom ho ansha na da chi bi o de sombo na akobo no a ono ni mo hwe akoma ne pressure kware akosoro na afi we jam kwakobo obi sombo obi nipa oni mo hwe ono na ebewi akire na wo de sombo ni na ebon enso na ye wa brabo fun wa brabo boni bi a wo ye de wo boy o mranti brem ena o maba wa brem gina boni bi a wo tu ye ena ewie o se enti mama ye ni na ho pa mama ye mie ye ni na mama ye mpa de sua ye mpa hwehwemu ye enye ye ha ye chese yen pese yen de bia na ye adwuma se na ebe ya ebenye kakra a obi ntumi embe kire wo ne awonye yama ye ni mmre adwuma wo sika obema bi ntumi medada se o bra besra no obema sika no obi nto bia ntumi ma embe kire ne aye obi ntumi medada tigana youth mesra mo ankasa emane meme nyina mama ye ninna ho pa na edie no adoso dodo ena we ya ni ma anyim ochina we ni ma wo adechi a we ya im say eye too much umi enfa mafutuo ye fa obi asem enya afutuo ma ye ho ne hu ne kwan ya be de ye be fa so atoto ye niama ye be bobra no ne ekoso say ya dia ansha ye de ensa be hye enum ne akasa mihu yanka nanso na akachi anuanom ne adofo wo de mo fam adwenche kakra mo wo mo fam beka me de hu na ema refi se abri ne abri bia no wo be share na wa like na wa subscribe e de ama unua aha eye emergency Ghana TV eso medine so eye nana akosia adepa. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.